Ikaw da siwas nga anak ko sa kalinan nga tigin traskal bange ingain awil katle mat kollan kasin gol matlal fungi wiyawas kat mata akfasrye akatayalash ke kan Tuesdays ke week na kayawa ke awit kosh e pekil tu dangin sette e keshipen nga we Christmas lan mat Seattle nge itu siya akfasrye ke awsing awul abayan ang bela ang siya sin staff lan kasin gol nge Evin woye ke gashalan gad kan da akfasrye la oye ka lutlut mai tako ki Sanri ang amat wiya ka aspe ke orek mamailos aske kunelos igasha be matla lalfungi wiyash amasya lelas finen California amle lipan damle makil tignisyan as finen kosray ke mugui ko yok ke Christmas 20 anaga akalemia na akfasrye lutlut magadet kanige ke Sanri ang siya samnom kun ke matan la lalfungi kom den akalemia lalfungi la week na phone singa samnom kun la lalfungi la nine ma Jesus daga tago ke gospel la Luke metiget fashna metan evine ko God in kind of gonna share matashkea we and share live singing nage network loman Belgium ka cheria na gat tagay ni fashna met ke Belgium nga skipengan orala nage network logo ka matke Facebook logo na yok ka vinisom nage YouTube aban nga pangen akfasrye makatashke ke Belgium ay ngusre ko sin kan buya share ya like ya in makain kat kan fashlik na fa kat mtawak ke lutlut nara me ke Belgium nga sham na share makatashke in ma kat ke wakai ni base ke me diti sema takana seske week nga ingashakat abanga share ya inge na ke mwet ke network laga ke circle laga afin jak mo ko sin kan gashakat pe anake ngakalemian ko se sa psiak life ko tago ye ko mga akaleming kesben mukui ko yok yak flat yen Christmas abana ngaro panga ko lalash staff lan gasin call anako sa kulen ki Tuesday damne shirlel de gabe gashakat ke kunagon lash ke Tuesday na ate sepen na bay akfasrye lang shigi gashalom yok ke gashalan gadin gain wikat ke magatagani ke kamtang na ke na bakat ndawak yan ang asak na share na ke network laga na ngeseshu ke wa metma kapen gashagatan in kain wikat pe ke singi ke magatashkia malutut la sha ito ko ke gospel la Luke saptasian fos tongolon gosh nakyang alime gosh na yepe fos lamgalon goshan lomalap na siyo namna siyo ke uchakloman in kain akalemila life kasa tagasyon en kumashuan ko na siyo club na ke kasa yok pe makum kasa kat ke kasin kol ke monetary support ka fine proy ka comments pe na mga ngusre langan abana nga na ke akalemian naknas we got share like ye kading kan taga ni ke lutlut singe in sam kun na ke lalal fungilan matan ma akalemia ke merit singe mame wasengan bangan ngai sut na sum min wiya ke ma share nge na tapan ke nichelu na gatfa madawak fash na met na ke malutlut singe ingan sam kun ke bel singe me finna machelu ma sha ana ke ma akalemia ke mas la
lem kat len wikat el wikat ki magatash kya yon chim tikan bolin ke yorak peloman may lutlut na ke Sanri pa kade matayang na ke kanutut kenge ukwe pe kowos lanaian ukwe standard lesson commentary si kowos marshian nashige katin matake format singan as much as possible in kaidi katin na kemtawa ka na ke shaflaye na fa kat kaliye bagay ni lasha na ana kya kalamia pel na kay wa matlo dolu takayni ke oyelan god gadela wikat inkain akayegat kulomalap ke uchak peloman Sorlina Erison pel sa kadem tawak kadim samsam ke si fashion na ke Sanri ange sa fak mo patayan na academia lalalfungi na keyword siya may samsam bunyak yok nge pa lalalfungi na kada samsam ke isla ke text lasha ke luksi wasongolon kos na ke angal me kos kadin sum na ke dila me mariting academia na siya na ke uchak lowosan anak yang afaka kat kan fast na met ki belsinge na met ki me mana ke wa mansang ons gongeni ke sla do klasha na va kat praile in kain kesta tagani lasha ki magadash ke na ra malang si baklo ben shum dam na sherle ke gom kamta yemange ra kat kain navigate pe shash na sherin kain academia na ons gonge yak shel the Mr. Chart vinen kona na nga lang si baklo malap na shum ke ki gasha silomwe ay pe kosta ke wa mauchakan Glomalap singkat ke katkan tagay ni kan nano ke pelsinge metiget fast na meta tagay ni awiye munakla sa second line cheers ke pray fakat fast na game lutlut maasha naknas wiya pray may pray singe ko uspe amdangan pray cash ke o staff lan kasin call ekat kay wasyaw lasha kat pashla yetom kat mo si fan kat lale pray katla laisik, katla chika. Kat si sisla na kilangsi. Sa payamawin kulo si fan na nata, hindi ka misikers. Kat si relaxao singi, fella singi. In sa payamawin nata, hindi ka misikers. Kat finan ka siya ka na rakay no yengi. Lang si kaulum, mga fan na. Payana nga ra, o yengi. Kung sa payamawin na tuminda, moli ka tel ki makuluklasyo. Uсе na sirka din kain eta kalme ang takay nilash ke kasinge. In kain taka sifidam tayang nagikaslo min kain kolkat. Ta fela si makatash kaya nga sisisla ke masyaf. Sisisla ke oye taka nakulukikat. Ake ingene klom ke wengulo na tum kung bangon kat kadin kasha. So rela kapashwo ulas na siya. Kat kulo malap na siya. Yok peki platform singe siya esang pe vision singe nget pal singe asin siwiyas ke minister damla sirle
kulopen na silkil akusten inkain akfasrye panangarokat kan matayan kadashwen kan we faculty peng mo singe na sinwet wiyacsr march ke network lash of finne fell on the phone kish benrek makunyan world wide web kat kulo malap na siyum genik na go amigesta na sish kat kulo ki kashalan met wiyacsr ke monetary support kashalan met kenanakin kan kasha mandage watak fashi ekat tabagat ngusre nanak na swikat yok na ke faculty ke kas matalom awiye nanak lashin fall na ke magamsmas na kasun na ke maingin gain or a change of life maingin manifested ke kalan ke mo lasha fakulan lang si fakulan nganin gan kalan panagim dawak lasha kat ngusre inge kunak na skasha kat wikat kimutawak na kisafna kat ngusre in siyo blessings lom in patati apan la in kel na kayo kelos na kayo nanak manas katitala katasiye shek nam dainasyola katasiye shek nangal ngal manom dain wayok kanakan lala wamuno kain katashwe ashpe sir fosh ngalaki kashpe may mungunan siya ula kipel singi ki katitamo season of giving kat ngusre yung gestam doon sin met na kayo gana kesre katin liela the greatest gift of all may sang self klasif omit kumesi na siya may da wangan bolo apagad ako lang lutlut ke yok kelos makum sang pe lalfu ikona si kemutayan kel Mary of Elizabeth kon kat kimalutlut lom katin kain wipe fakek ke ayana ki siyak singa dako siya nga sa payala ya top ka ay selfa ngainge sa payala kading is pay katla kinim kat baba kat nusyesyon kun wikat kim dawak nagisafla amen glomalap kaksakin kat kimullash kayo ayna ki ngakkalemya kattaga kangataga ki pelsinge inaul kat lagesipin arsanan kalayan sapma akfasrye ki pelsinge ana ki hos itan Staflan kasin ko ilosorela mission trip na yoksi na vinenla na iflok. Mission singen katsumakeshay. Eki pang singet ako nanak manas tako wikat lakan na siyesh ke kampayan alu. Rek magunyan international standard lesson commentary. Kaya kat lavaget delivery ki kaslan gat mama isyung yakidarin goos. Na arlena kat inse engan kinla met lashive na may da kaskoshay lutlut ke kaslangat ke is institution ke payapol afakkel damle shirle le Mr. Shirley Tara el akfasrye BHT lalge me original language el aksafila da master lalge biblical studies aye pekel damle lipan ke el shakpena akwut pena ki master's level lala. Maingi usia na siya kayawa. Kadin kay nitala, enenasi. Enenasi kadin dito kigastan God. Bible of fact mo, kung ito, for Kevin mo yung matakata yan na siya. Ito, I get it. Kat self-proclaim la. Oh, ngan matala ba kes la. Ngan matalda ka kain si nice. Muloy. Napayan nga ro, katito pela, Kamaliel elotel sol sekle Paul. Paul sumusta letters ng Aldolic New Testament. Revelation, akalim be na katinin na lalmet met. Bible of fact, mamit kun, tsakan pa met kun. Narakat som nagikastan gada in golgat. Pangay siya sipe yokara. Katinin na katin som nagi oyeng. Nakalang si fakulo mala. Nasin, met wiyacsr finen lanay, met lalfung wiyacsr. Siya ace kasin goal. Pasi siya linkan siya kikasya. Yok. Game tigin bolin. Inkan samram nasin church dawi ke. O ibe
Asta class din siya akay la fashion with church. Lanay dawi lanay. Preston June goes kayo mit lalfung years lanay. Kaya kad ako ka din som na kaya arulan ang yok matakain kasyang ka din do rekla fashion. Arulan ang yok ma el siya kulupla na el kiya katangkat la kaya da sakta ana faksya setan falen na dugo som na kiya. Kadak siya fiela ki call on God katlang si fakulo malap. My fact gulo last machine with we are free and Maui. God has a very good sense of humor. Kachiga din sombe na lana iye eng gulu kaka. Na usibe chance la in ocean be. You're all Carly, Arlene, Diginis, Yuli, with we are skewang and gewa. Kadin kan sisin sige kastan God, fellowship, akay sisin sige. Given up in announcement ang agilang si perela kisin kulolak na siwas mauchak taringe. Magilin la aspe met uchak ki belginge. In boy tamdel dalbebange. Kaya wana siyum ayape stakluksya machibe bayurak ne. Linda Johannes. Kulo malap ki aslowosan. Kat keichi tamdel si masamram kaya bange. Ma saukatle mauye nga digin bolin tambelyonis chedi lo malap lo ke kasha los na krewa kin genek makadeli kestan siwos in gasha gatpe na gigat tagay ni ke ko singi ana kin akalemia kader samsam kun ay kayo ben assume Mr. Rob Vice President lanen lanai kaksagin god ke orala wo lo was finen lanai na siya kasin gol Kat kulo malap na siwas nga naulyo la tamal Shirley, tamal lipan, ayabe natash nga JD. Inka in fact kulo malap na siwas matlalfung ina kayo ke. O iyan na kayo makatli ke siya sin silawos. Ngakali na tamal Shirley, fakak telecast slash ke Tuesday, el shidal ke on ma el record yes ifena ke online matwiyas matlalfung ifena lana iya. Siya katakilin, kiposrenon nga kat kain luptra harmonization, kat kain long harmony kaya. Kat kain long lak pasang kaya wa Karen i, makime mataka kinsi, pay insi malalen ta kaya ni. Ara, kat kain long ale, insi wo, pasanatsun ta fak mo, haruli na wo na interest in long. Nara kat lang si fak lumalap na si wos, siya mo ito na ba uchak nga, pain kom, tamlel mustan, Arifinan kona, vingum baya kum taka kona me. Kada samsam kin malutut singe taka ki bukla luka. Outline ki bukla luka goes it ala. Ala na pida pakta si bange. Ta medigat sum na kaya anak sa fin announcement na kasin kolan la. God sa sakin na bay kay si. Kasha na kayo, shawasha kin kasha na kayo makosa. Kasha kat kaya. Right? Monetary support, comments,個 attaboy,加上先前我知你ana Barnabas kadita mo encouragers ke New Testament. Siya katakilin beki bella Moses welan na era si taklo ki bella Joshua welan na Moses ni siya fly pa usyak mo ida na ke fenomen. Na panga ka to yelan metlal fungi ke as an encourager ka kom me pangamata na the pan bellum epangkom. Alang si fakin la kasin ko la tari la si was kasin ko lo sa na tamle lipan ta faka. Kat sa sakin na pa kanin kya so asin kya na kayo. Nara siya bin fastas na na yepa ngakale mila. Ke kat aplan ke chaplas ni elda training kat ke chaplas ni. Nakikat manak la yeneng yenga. Alena manak la ki pandemic ke kat ta yeneng yenga ye kos kalgos. Ora lutlut ke kastan gata mana yoksi. Pangakalam ibegat na lana ila. Kikat malutlut na ke nursing ye luusing andan sunak sa fila. Kuminsom na ke plandakta mga kumsom na ke yakos na ke itkos na ke singaw. Afakin na ke kastan gata la pangi masima nga kumin na kadnal na okakke. Nara matfake ka inina kadin ita la me kat me takain tafon na sin wiyacsr. Mayen
ash mwet ay taga benasish kikatte fakak paikastin god nara pasisar ngale kaksigin kat kita ko namle share oye be tamle lipan ke schedule na careful alosa elos lafakan los te sifena ingain atol yalani lana ina ke ni nasi ke fakat ne ka cham ki pel ko ojita sima ma epel sa met we akita na kata ya ba na ke eschatology na ke end times kadin te fong na ke pel singe mayen ana ke ngamda kalmi ngate fakin kulu ke pel si mangamda ka kilen ak mga askenge akwot la ka dash ko shai akwot la ka as in ka shao pakal men fakla ke eschatology singe kadin te fong ne miss out la masima yokshi pe ba kadin rela ka pashola sin Jesus Christ na kad sang na sil come as you are na sil len kol mo lasha pangan masima yokshi pe nagemaluto si marashuang na genge el dago ni gospel la look si fe si ma kaya kataya genge pa mataya na kalemi la lalfungi keyword si nage week singi katetala ka fin ni ki week fashion pa la lalfungi gospel si la look nge kadeta ke victoria ke ndalana ye ka cham ke taxia ulan Jesus a look el dago pe in putakan la taxilan lal meto enta ke kapase akata yeke musenge ngagya kalemila look se katamatak ta se samram ke outline si lalinge anani tolu si ba samram ke metikat sumge malututo look sapta jinake sapta akos for single dolu el samram kun per ka preparation akolan ke mulan Jesus se mamulala takamuke fana euro ipse aklu ke outline chiga faklo singe pa message ko mai faka klutilan lem ke ministry la samram ke amdawa ke look sapta ko fosinga ko singe look sapta long chi faston la ko sha samram ke lutilan Jesus vinen Galilee ministry la ke elasom na Jerusalem a ministry life in Jerusalem. Na ipsafla singen pa samsam ke sapalong luo fosin ke long lakos in kali buksingen ke mi se emolia klanle. Na kaya kele mi oinge masafla singen pangakum tufe. Katlalal fungi Jesus Christ ke taksya use ke Sanri Jesus Christ pa wenkulo na din kata pangakum tufe parang ako malun Sanri. Manil molyak ke Sanri si parang akong alu ke Sanri na pange masing pelang si mga akong tufe lutlut la siya na kinakalamya ileta ko ke look sapta si fastol ngolon ko siya ang lime kos o yebe lam ngolon kos na nakimalutut siya nga ilta ko kadin nga ismalutut siya nga inchi ke samsam kun may kapash lan Mary Elizabeth palu kifikir masamram kunyak ngayon. Na ipse may tako aklu makata nga islutiya na kaya pa. Mesir yok shipe ke payangaksi na Elizabeth ngayon. Na sin Mary ngayon. Na ipsa flashe ngayon katin si Fenash keliye na kilalal fung ilakoma. Mayen oyan lalal fung ilu pamaliki mayakataya kikimalututsi ngayon. Lalal fung ilan priest kaya Sakaraya. Nasikili lipse kasifena pakanak pe kikanya yakloma skili na kelal fungilal Mary la siya ke komelimo ana komendita na siye lalal fungi kaliki siye na komel man sensiya kun na kela foka lal wala laman asna me oye si makalemila as alolosi kemelutu singa ke samsam kunja ka kadetala Kahs singa ta ke standard lesson commentary na ngasang na ke confident nga na ke ta si akfasrye magunyak nga pa infectious joy infectious il ta ke ana ke pelang ginet nga infection na kumdi ke pel si mas infection si ana in sign lailik na siya
na direct maganda kay kasing nga na choice nga in kain me lailik ko kap fashilik si pa sam kunyak nga na choice nga ba sam kunyak na ke John Baptist Hilson na oswiyak na si Elizabeth aspe shared choice ma kay nakilenyak in national Elizabeth and Mary na seuskat me na ke me masima fact mo listen context me aske malutut singe a komesi kyakin pel so ma wangin ki maluti si mataga ke marichilash mi singe nge ma nga kalemi mo marichilash ke taga ke fasol ngolon gosh kya ngal me kosh wa hepe fasam ngalon gosh na listen context il taga in da kalemi mama sikyak socio economic factor in Belgium matay nga lusin ka in Belgium katala wangin internet in Belgium kadito la wangin pe advanced medical advancement nage me obstetric nage te justelan matay na pe na araki kachamram ke lesson context misengia akalinya ki author si masla gospel Luke epe orekma konfinore ni pukluonge Luke epe orekma na del fact que volumes ke buklunge ana inta me ana inta kanong ligi na leta singal doluma polis mostal leta singal dolungan pa Rome Corinth Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica Timothy Titus Philemon pangan puk singal doluma mot kayak mo polis mosla na fact lang pa Luke kills mo the gospel of Luke oyepe orekma ana in the more thicker volumes na panganan si ma ngaki academic lesson context singa samsam gun na yok la convinsum na ke Colossia ko sapakos fasingal singi singal akosan na kome di academy si ke machmas maslange kismasta sila Luke nge katitala elpa Gentiles si fan na may pagan si makadita mo sa masla puksige New Testament ki kata yasomla kaditala metliki sapta singa ulu ma April da gamdaw ak samram kunyak may choose kat kanya molan met pagan ngi pa kata kanaw siyak lagi kung finsom na ki sapta on gosh ma ki shonunguta takani ki me enwa ki lal ke nebel man ke Tower of Babel pangan moul makachanam ke mulan with bacon nga nage scholars nga sham kun na ke pang Gentile kademo me si fa kon Gentile with bacon mas na ke gospel pa Luke na elos ma study ke Bible delikie mo yak akon ngol ma tukun Michel and Christ pasimla buksing what kayak mo pole sak na mtain Copperin Benzema simple buksing kumkan li ke rek malongol si fasongol doluan ka finrek malongol akos fasongol itkos mga kalemi nge kos mawikat ke webinar lash madam shirley call finen la na iya kumkan wiya ke as we go along ke international standard lesson commentary sesya David Google sa masla met ke church class ita we all langas la kaya ka pisin pastor lash in Kahs mamatash kya na academy la sap Luke il ne fosh tepe tamasikya ke Old Testament na tamot kayak ke me accuracy ke oil alien pakanak lala kumganda krit na ke Luke siya fasin ke toluan samsam kun la analenta wiben na met creek mas ito ke samsam mata ki makachamsam ke mula ma-choose ko mene. Na mot kayak mo Luke el jivena in their fuel Mary nekin Jesus. Inestabe kata information malash kenge. Abi nakat katwina usang ke history. Island evangels sim level kya. Maki accounts lan missionaries sim folok na main, folok na runen ma elos ashkea. Ewaepe mama siyaw doko siya ma kalanga.
anki manuscript lal dalma itekle insan lila kain kaptriyak na ke mama missionary se sivena flocken na ke church maspaldalla pangita oyen mama esang rela me simma kat kan dinge na sima eluge samsam kenge wangin ke malutu da elta samsam peki me anano yelan Mary and Martha ongon leke luxing eul nga orela fa ekolosi kem da weke na ensi masaflak kalemye ke oye singe apa katita la ke kekla me menanak singe merit singe tana me samsam kunya kel pataga katita ke John Baptist o ebe samsam kel Jesus na kewa na maluonge mwet na kadali ma Jesus Christ ebe John Baptist ma John Baptist ilta wo yak ina kalemi la archmisaya siya ko mange mataka kalemi yak na silos da dangon mo ke angelic visitation kalme kadel super malipufen la in fact na silos na slagin pangen introduction ke malituching nakadeka in fashion mit na ke sapta se fostol ngolon gosh ke tol ngolal gosh fani na tin ke fosamolon gosh Convenience standard lesson commentary into mandana ipsimedan vakma acceptance of the message pangan ace ke may fakak si mataga na yorolosan na fostol ngolon gosh ke tol ngolit gosh an gasing lisan vakma encouragement the belief na gigot so min ready fostol ngolon gosh ke tol ngolit gosh ngan dana masim lagi ngan ba wengen makat elkoflanero maridi ko min long Samuel Elizabeth, pastor ng Longos Pangan, siya nina in siya o loman, samsam na siya Mary. The fact mo, eltia kain issues, engel pida te malam on kosle, el finne arule na mato. Kaya si matagage standard lesson commentary, ka finne ke papaling lisa, pa-parent, P-A-R-R-E-N. Katlangas la, nakusayam tayo ma, kufla me, asnato mo ten dalap ko mal nama pa kalimiya ko daki first yung lon ko singa siya samsam ngai de pufen kapel ba samsam ngai el samsin na Mary fakir isus lelan Jesus na pata ka ke first yung lon ko longolit ko el ta ka metigi maritim singa fak mo ke Elizabeth el pida de malemon ko kadel sa pala de pufen kap na in city siya inen Galilee bang Nazareth. Na fatong ko ran vakma or subsequent us na siem dan first kasing di singa mo virgin kan Nelson na mukul inan in rectally. Siya ako in bayak na mukul si pang Joseph. Siya mindful in dalik na dal ko sa David. Inintan first singan pa Mary. Saklo ke sound matagang Poste chat kabuikat wira tagata kalemi. Naro ke faksi ke faslongolon ko slongolit ko ke luxieng el tapokla na ke kapashi mashlol Elizabeth and Mary then ala kalemi ke standard lesson commentary la foka relationship la losan ke man ke spingai sa sourcing again. Pero the fact la neken John Baptist pa Elizabeth. Na Mary pa kadita mo taka na si blessing singe ma foretold na siya nga kalimiyak na siya nga katsamram kun na ki malimon ko siya nga pa kalimiyak ki sapta si fastong ko siya kikat non ka na ki conception siya nga na manaushgak si pasamsam kun yak nga mayan look siya fasit ko fakla wang talik nadal mayan Elizabeth at tiyakay no rektalik Ela Zachariah at takaini na mato. Kika treaty na kimato sila nga katsamsam kun la in the lens eyes ka lalfungi lakko as a human being katsamsam kima it's impossible na sinmatwa siya nga ni nastalik nato. Na diyakel mo ela pa na Sarai akalimia ke chana si singa si fosolingolan mo el parent. Ito ka na rektalik. Kifak yakbe oya singa siya Rebecca
Dan kiel Isaac ya. Genesis lungol lemekos fas lungol siya kalemiela. Isaac el broi. El broi ni ikekla. Ikekla nin rektaliklal repakan. Ay pa nagisikyak na siya Lea. Siya siya ngayak, kadel, gesda, insieli nas kandalik natal. Na oye nga samsam genge pa, uskyak singa taka muke fanay rin God. Den akalemye yak emari chingila, matwa siya baba singa ne singa askeo. Na takana na siya kadine tala, pangikata oye ma akalemye kalan gada. Na pauskat me na ki faston ulit ko singa fact mo, for no word from God will ever fail. Mayan wangin makadil ko fly na ra. Namasingi pa nga kalimi na ki infertility je ko fla rektaliklal Sarah Eprep. Na pa takana siya kadin isamkin la wangin maupay rin God. Malulay laki esikya. Ele ak payila ak fonyila mamangakom liyema kimatashma ko fla reklal. Yung fa ko inge postunge tagabe na siski in kashikat fakla ki pesima lemel tagay ki na shone ki oleng sasian meto singol fasongolon ko fakla tia sil ngay den na silo se fak mainge ko florexin meto akadel kay na manakayo inakkayla fosse aktolo mulit koshni. For no word from God will ever fail. Pa masima eto kakadindan kakene. Ki pena masamam kilem nge kel tasam sin metamalutu del fakla. Kel fak mangi metamalutu del usaro na foi leke. Asia kin maslo je fak pinoy nge se kain mole. Kisensiaklan metamalutu nge los ne wichi jesta kisensiakin mai. Maasima takana si kuminnan kaki fastol ngolon kostol ngulit kosh na yo. Takana si kumin kain ni kiela lalfungila koma. Akaika to put our trust in God's word. Na pangan siye oyema sikyak kat finmot kayo. Na kat finmot ka naki pelsima lemil ta na peptais ya tako. Linfeld Jordan na. Kikat finnan ka nagkikastan God. Li lem si fena lang. El tapokol setan lang. Kisidan mo. Konfin ekalayot ngayon na ki pret kafinatule fin me enfalat singe. Faklan lem kikastan God. Manen si point si mga kirala pa. Kadinal alena akloye ni tala makka de lola ke gal fakla de kan dafung le nara ke sefi le ma masinga ta kana shish medo akos fasakos medo akos fasitkos medo akos fasinga ul fak mas fan utawak singan fak mo masamas la fakoing inta kana na shish ke lalal fungi silan Mary ma ki ma sikyak na silinge naging afakan Mary Tako ki fastol ulan ko siya mo lalalfungi faleng na singkat. Lela maingi no rek o na ki kumfak. Na Mary el fak, nga may kalen sa plan lem God, lela maingi no rek na sig o na ki kumfak. Na libufen siya som lakay. Kat finmut ka da na libufen siya nang ibat sikyang na siya Zachariah siya aknas na siya temple. Ilam tan singe Mary, pakik mo Virgin Mary, sinsiyak na taga ke me, datagan na siya ke luksi, fa singalal ko ran fak mo, sikyak fagamang. In a way, how? Na Zachariah fak na siya dibufen siya, ngay ta fakala, oinge, mamato, tan kiya ka mato be. Kito plal ka April, topla na siya Zachariah, siya na topla na siya Mary. Mayan kisiyak la Zachariah, asyalalo kisiyak la. Ilga siya kisisahin eh. Nara, itak yang na siya, kanil sang pa na sahin siya na siya.
The sign sima sakaraya ilang siya ta kaya sang na si. Nas pang masima fakki lukshi singal yan ke longol na ke masil ngisingen. Na fakla na lubuven siya fak ngapa kapriyo. Ngat tuyam dan God siya sa payame. Into gaskas na siyum, e fakot pang mo siya inge na siyum, tasak takom tiya lalal fungi inge na siyum. Tasak takom tiya lalal fungi kaslak. Buven siya fakan nanjil. Bangayan si mga bakmasa lalo siya. Katsamsam ki priest siya bangay. Elda na lalal fungi. E fak pa iya kin pelfal. Fulfillment ki mga e fatako. Sama. Kaya ben sila lalal fungi loom, kung may fati ya kain samsam. Na pangan sa insi may dakyan na sila. E kauli alal. Kung may mata na tiya kas ni kinak pa iya mga fak na siyumingi. Katsum na ki oya si mana lalal fungi lal Marian and the surpass. And the alakil la sakaraya ki lalal fungi. E finel the priestess. Marian laman oya lala il ana siya kuminsum na ki siya Samuel singal faslongo. Il akkalemi na ki lalal fungi si lalena. May siya katakina na il ta fakla fintalik sinata nge oswayakle siya pa Samuel. Ele sang na norik ma inkalan sa pagkat. La Mariel insisi na ki ma lipuven Capril il faka. Te pailya. Makat il fak. Esikyak. Nara. Akkalemi akirik masya. Fasing alam mo aok. Fin na magkalan sa plak mukul ematain. Maivas sang ngon lak na fellows in leningo. Elos ya fa wipe. Shulka kin gasla. Prophetic gifts singan iti akyang na sielos ma alal fungike. Kaya singan ki Mary el fakla submission la. Lale long na mafakyakan. Nara me pa akademie kasingi el akademie obedience la akosten la. Na kasingi akosten na kadin lang talaman na yok si pesiki ng abgalan sabo. Katkay nito, katkay nora lamakunas kan manakayawa. Ta ako stensingin ng tako, inalim manak lagi, wigulakum. Na ipsimit ngan, pa akatayagi ki fastoy ngulan kors. Fani ni ki fastoy ngulan kors singin, akalimye, na ki osun siya, magatkan vakmo, tako na siya shmo, tako inakaya matalal fungi, na elosay message ma buven Capril taga inakalimye na silos ngayon. Na kapasingan pa. Kil taga inakalimye samkin la wangin makadel ko fla inara. Ipsimedabangan. Malutod of toto. Ipsitagonge. Taga pala sa inakalimye la. Aski saptasigilu. Pastor ngolyan kang almekos. Nakiakalemiyak ni fakla joyous meeting. Kalme pa, takay na ingan si bangan. Mainche usi. Ki ipsimit ni samrun ki pastor ngolyan kang ngalan. Fakki kasing di sa mo hope, feel, journey. Nakiatsum na ki marichingan pastor ngolya kada ritita na kalmean patakakyangan. Ako la esilaklak so. Tiena patukun mainge Mariel akola esilaklak som na in city shiship in Marton all in Judea. Now apparently anjima Mariel som na wengan pakalemiya kan ki luksi fason non gosha. Anjima lesped sakrayim da wengan then akalemiya la make sec location and gamainin enjingen. Darakta fakaba inanash travel je inanash somsilan merima the scholars ngalikiema in Mashlon somsilan nga nekain me kachamram kunke mile tol ngol na kilam ngol ni maba mot kayak na kaya samna wang GPS in Beijing eta ke met lutlut ke pa ngis kein akia mangya samsam kun na ke enlu milo se kai in ta kai ni samsam lag wenge na timeline si mauda ka na se nge
Sham kun na ke pellal erot the creda, sham ke luxie fast mekos. District Shinga Judea il me sham kun yuma. Ili Judea is the district that included Jerusalem. Napa akademiyak na ke Lucian som singen lapangan me duke la akademi la Maryland na lan somdiel Elizabeth. And then our sense of urgency. The sense of urgency singen pa akademiyak na ke ilet te falen na ng kinkal si siskian ngen. Tayo na lang rela logistic lalan. Na may nilsak na aske Prime Minister lalan. Palan pel si mit kim dan si il darak nanek simetek taliksin sielan. Nara fakla kasing rik magan east. El sige ilan me slaklak na som. Na pangan kisbin me o yesima pa suyak sin som silangen pa makisbin itakyang me message na sil na pa samsam kunyak ki staklo. Fastol nga ulya singan fakla tiyan apat tugun maingi Mary lakola silaklak na som. Na pa opfil with journey singen. Kat fin fast na mit na ki fossi fakyang dagongan. Il samsam kun na ki utyak na lomsil Zechariah Binal Elizabeth. Na ki oye si makatlinge sige mot kumasinge matayan si virgin el pitataya. Na en si makadin nakadin ale me usye na ke lens lang matsimasimus maliti singe pa matayan no tena wala ke oye lalosa el pitataya nakasinsiya ka pa me mkultamala effecte pangakata mama men belsinga del engage begina papi trade chinge akademia ka na ene na siaulungen aita ile mot kayak mo elbitata ene na nash public announcements directly na metluungen ene na nash me aita ile silalos metigidel merat nan mga ti anawrek malal pangimo kyo yelalos alna tuf na bay mayen aspe mayakal madalikiela elos kanaus na kadena kanaus na ke premarital sex singe as o yema esang be mekonae Mary sam dal dena is sign and then agmash ke sign kadita la Zechariah pa siak si April inda kyang si sign na fakla ko pa kat samsam ke matayan si ma el risk ingena el datayak pakalemiyak ngakalemidaria na finsosifil me fastlagel na repetition lan siya ulalan ka lal si fenan will be like mud kung nalige ka toya kesle alawasyon kesle abangan may sikyak na sila dasakta datayak singi paya pakalemiyak la mana kaywang fataka ke oye usngyak silan ka din kain akademi na kimtada sila Mary na sila Elizabeth ni pakkalemi ki fastol ngulya na ki lamngalon ko sing Mary katlima el kain mo tsima de fakla na ma ilang sila ki orela oye enak fasila malalal fung ike nara ki fasing alal ko sila fakma Lord your will be done kalmiyan pa ngakalemiya lalal fung inapayakik makalemiyak na silki o yesi mal tatyam na gene. And so minaksafila me nanaksimadash gene saklu katfin kniya na ke utyak si elutyak na lomsil Zechariah Binal Elizabeth. Lugal din akalemila kita ko sila meringan mel totola mo kalusian ta ko sila ringen. El dapat ala akalemia na ke porque interaction lalosan. Taka fakla Kimeri lucak na lomsinlan. El matawakin payangak lalosan. Kikasing nisa si payangak ma scholars ngel kiyang pa the blessings of Yahweh pangasi marik maganya kikada be upon you. Na siya pa be blessed of the Lord. Peace be with you.
Kainin pa nga kan pamut kayak mo, elos orela in mashtulusan. Na, kingasam sa mo ingian, esampe, etuki at lutay la tuki, lemel, dapain, matamalutu da, in fact, ma peace to you. Kakipen na, elagsi peace be with you. Nakadamot ko mga paslagin bangen, kata oye ma ki greetings lalosan. Fast namit na ki fasangal siyan, blessed be the mother, in sewo emet, sin matan na kayo. Kipel si Elizabeth long kasin paing lan Mary. Aluksin siya la, bukuk, bukikuyak, Elizabeth el, sis laki ngan madal, mga kalimila, mama kasin siya nga tako kayo. Tatayak sila laki ngan madal nga, esang, insang orela. Na, wangin akalimya ki me standard lesson commentary singa nakititils ki, tatayak lan Mary, nakitime factor kiyan. The fact la Elizabeth el akulin ngani kestan sila Elizabeth lan lila shimeta kin siya Mary nayak na para ikan fact la kas singan nasil kipayangak el fact la mama sikyak na sumukum in national matayin kum shola na ki o yesi makadel ligi ko nga na Mariel, gilsom sila ngel mataral Elizabeth, kalimiyak ki, luksiye fa samalon ko shingela, endaral malam tolu. Kung finemot ko malam tolu shingen, scholars nge fakla, sapilo siya sham ki, oye ushka klan gat masikyak na silos nge. Matayan luo mamdan dalap luo. Takay na oye singa sikyak, na tok, kadetala, kipel si mafakik mo, as misaya siya tako, na pachon baptisma na Elizabeth, Zachariah ngit ta wuyakin kain akademia. Paano kita relationship masikya ka? Na ma-akademia ke, an ba, tiksinga evat enumnum, elan na nala sisisakin an madal, sikyak pa nagipta dilan. Maingi kay wak pa yiyakle, ngan madal singel tako, dugar sham kun awila na yokke puklala ke orek makun yan designation singe ana pelon ngun ma 60% sham kun narata kana siske fos ak ang lu singe fakla fact na sin Mary ke pashalala combine si we mixin matan na kayo sike mot ke ma singe highly favor from the Lord. Combine siya medicine matan na kayo. En siya taliksisya kome oswalaan. Ifa ko yan na yok singin sikyak na sik. Taninek yan lemlakin taka na yun. Kipel siya nga long at kikumpine niya taliksin siya kingi shosho kengan. Pagkalapanin siya ulong kikum na lalfungi la kaslan lemgat na siya. Efak pahiyak lem. Di maingi yakalemiya ko tano ngan matali kesla. Kesla matal Elizabeth lan kain akalemia lali. Isam na katapela. As a believer makumliya ikekla na siya. O kapen di ikekla na sin katape mo itsaya. Na oye singa akalemia la Elizabeth ilaklin Mama Mary Ashkia. Fall na ki Mariel suyak na silaklak na suma kalemiyak ni inosin na si Elizabeth ni. Nara ensi mataka na siya pa taliksi pensiel Mary ni eling an shosho. Nara fakla ensi uwo ki kum lalalfungi. Afala naksafila fakala pa ni ensi uwo ki kum lalalfungi la kaslan lemgat na siyum efa akpayiyak le. Na pa Elizabeth akalamin sin Mary la kung aron na blessed na pa te make identity loman make tatayak silo masyap lagan na orela o yesi may tayin til kom yak fakakas game o ke panglan ka de lorik makunkom pake o yesi
me nga kumkain is ke malutut singe inkain ace ke oyesi ke lalal fungilan Mary na me nga kumkain sisla marchiros may usyalo lo no sis anakel sakaraya na kalimiyak ki inaksafila ke foslam ongo shingila Mary matayorol Elizabeth alam tolu al flok na yensya na ke malutut singe takana sikkom me oye nga kumkain na inkain esang Kahs na sin met wiyacsr yok na vinpa nag-expectant mother singa nag-nesi siya nakanal laki tadayak sila ni narata ka na siya kadinnan ka mga kayo wakikat me ekin matalal fungiyala chim sil the fact pa mo nga ko hindi lutim no kayo nagkastan ka vinpa met siya mo siya sangsip lang kitan lal vinpa as met siya na kadin Kahs mga may lutu siya matakain akkalemi na siya me engan ke osun silal Mary na sil Elizabeth ne nakabin may lutut sige ko bin niya nag standard lesson commentary in Duman elta ka na siya la lalal fungi la siya fin wiyacsr esum na ke enganek na paisi enganek na kawilsi nara taka na si kumla akosten ana ke Mary lara play a big role Sakaraya nga tefaka linguluk tasakta akademiyak la arkata alala yung siya kisi sign aro sign siya pa in kalya kinwala nikina pwede mataliksi natadala isus le no nagel Mary el rada nagi Agustin submission lalo Leila nga kumin kay nis malutut singin akayel lal fungilasha kemutan putati si mapaaptata ya kadita ke oye si ma Joseph lakanna dikin siya ilalla elakan na sisal, elakan na lokla. Lela ka din iso yung tutkian. La persima hospitality ka support ina na yung ikano yung kasi nakalimye pe o yung support lash na kaya. Na nag-ocean lalo sa ocean ta na asam ke Elizabeth Mary. Dalala na ingan. Kaya ka pe ocean na sinmitlash uyas lang na ingan na. Kating andi kinakat fuloko. Kaya wala na iya ka din ta, sisla pelas na kimalan ka din experiences, di kina ka din ta, tunit o yema etan ka tiya. Pero yung Christmas pa nga, lala ka din na, uya kingan, ano talik si masosoin siya, Mary nga, nangako minasam ko nila, kasya ka taga, katlan siya masang siya oksina, met, yung fella na siya ko. The greatest gift of all given that of Jesus Christ. Siya makatutut kami. Na kaya slagin pangi me faklak akatay mga kain awla met wiras kikasin ko ngayon kain samsam kunan maklo malap na siwas ta kayo matakangi katamit ng ngakilin kat mutara ta ko na ngay spell ng ngakilin ko boss. Tamay and sikra kayo Tikin misima bange, Merry Christmas na siwas kayawa, akay gawas kayawa, nga akalemye dagaluman, namnal Sanri, ay PLM Mr. Robson, binitam dahil Arlene Glomalap, kaya siya na kayawa lom, kat lasin fulakon man assume siya ulom yokligi kat na napay kaya siya tinan maui kung saan kat lagi, at taga na ngayon na, wala tambay Carly siya wan. Linda, Johannes, Evinne, mwet pe wiyacsr siya mawingan kat tenasyon. Tasak takat sonol tignis yuli pe, kulomalap, witam dahil wiyel, inakay kat. Na, Balbesikra, Shorlene, Harrison, tigin bolin, awil kat lensi bebak kulomalap ki, ngat kat palomin kain. Arakachunen lanai yepe pamemichu pange elosma gosma shapar comments losan gosma just watching at mine goes pegi mama goes ashkian na heslagin pange takay ni lasha nga ko lang kaliye
Taga nila siya, adin kain aksiko siya kikosle, si pe siya mataga ki pelsingi pa, asak kunak litu ke Christmas lan mat siya dalnge, siya rekyaw singayon, apangan pelsi mga akfasrye program lash ki sette ya, tamle siya le aspe, mal mukui ke pen aspen kalans apsinge, mat wiyacsr nga siya kusray, le Minister Lipan, tekin nakil, tekin isena. Narakat kopali kadash yen pas ke kauska klangat. Apange mama me nga kay nakfasrye ki pelsinge nga klope. Nasin siya ulang ko ke Kahs flay lang nga so flow ko wala chedi. Teke kat flow ko. Ke pe elos kay nakamode di kasi ki nga fakmo. As me eklelan sketchula siya. Kaksigin gat ke mulas kewa. Man sivil pena akonyilala. Pelsinge pelin katinganek. Inganek, samsam na sin mat wiyacsr, exchange gift, akkalemi lang si wala na langat. Kaksya ka na liyok, ke the greatest gift of all, ke win natin. Na pangan pe message lang ke, mapay cool, Christmas lara ki message ya, kaya pa ki Sanri. Akin akkalemi ogo ko na si wos. Pangan mata kayo siya, ngayon, prayin siya in kaliye, kos pray begash en kos ashwean nakat kaliye ke me onsugolan kasin kol maganda rek maganda ke uchak tu fogilasha kulo malam jingat ke tagani ke lusa senge pangen magad ngakay ne kasya kin kain kasya ke malutu chingen lalfungi kin la preloman prelosan kan ngi yakin god sirke kasya len kain akonye on faye mama kos ashkia katagani pray kaksikin kong kat papa kimtawa kin program lasha ngusre ke kasha ke pelsingi katakulan fasili ang sifak lomalap na siyum ke kasha lom na kaywa ini kes la kalmen malutut lom en na kaywa maftodo la katayewe ngusre siyum ke kalan ngan madalom inakyoki yun matwiyashingi anak nas kajikat kat finne fashilik kadinak flati pulan bela season of giving pelinengan lela na shish kikataka nagilin Christmas kak flati orik malom kadinak shikigatle ak yokikom in fact kane kadinge akola siya akola losien vulvos kinuknugin maunmo fakat fashilik katlalal fungi ke kalan ngan dalom in kolgat kashikan kine kat prain fakulo malap na siyo amen